Jajanan beli di du belilah karngaleng beli sesanggup repukin nabi bersanding di pelaminan. Jajanan beli di du adi masing galeng janji nepi dan netai ucapan ai ai jago magana. Relakan nabi matilah ikhlaskan nabi menghilang ku yang bisa contoh sing hati tersayang. Awai sebenye adi besar kapan adi ngajakin beli ketemu adi sisigan sing idang nampesan ngibik reraman adi ikhlaskan nabi menghilang ku yang bisa contoh sing
beli memaca isin surat ini. Kalau engkau masih tiada sing
bermain hati di belakang berjuang naalen ani makakan nan ekonomi jadi pecadang niati subebad